The Spirit of the Lord came on him. Judges chapter 3, verse 10. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. God's Strength was written by Karen Huang and read by Joyce Dinkins. Judges chapter 3, verses 7 through 11. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and the Asherahs. The anger of the Lord burned against Israel, so that he sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Aram Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. But when they cried out to the Lord, he raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. The Spirit of the Lord came on him, so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan-Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who overpowered him. So the land had peace for 40 years, until Othniel, son of Kenaz, died. God's Strength, written by Karen Huang. Her husband's death began a period of transition for Nora. She took over his hardware business and cared for their 3 children on her own. "Be strong," friends often told her. But what does that mean, she'd think? That I must deliver without fail in my responsibilities? God gave great responsibilities to Othniel in a time of transition for the people of Israel. As discipline for the nation's idolatry, God had given them into the hands of Cushan-Rishathaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. Under the cruel king of Mesopotamia, the Israelites cried out to the Lord, and he raised up for them a deliverer, Othniel, whose name means God's Strength. As the first judge of Israel, Othniel had no predecessor to help him. This military leader had to guide the Israelites back to living out their covenant relationship with God and defend them from their enemies. But because the Spirit of the Lord came on him, he succeeded. With God's strength sustaining Othniel's leadership, the land had peace for 40 years until he died. How can we truly be strong? It's by knowing we're not strong and by trusting God to give us His strength. His grace is sufficient for us, for His power is made perfect in weakness. God's strength works through us, doing things only He can do. Let's pray. Father God, in times of transition and challenge, grant us your strength and remind us that your grace is sufficient for us. Help us to trust in your power, made perfect in our weakness, as we navigate our responsibilities and care for those we love. Thank you, God. Father, it's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How have you tried to be strong? How does Othniel's story impact your understanding of strength? Batoka treterel omredel, ngaringi omredel loki wa arol, omredel loki wa sukang, omredel loki wa asenkyo, aikal rogui, el treterel omredel loki wa sukang, masenkyo, arogui lulir tirarubag. Kadomestra a Biblia, el kirel omredel, la romans ra trum edel klolbiongel, ra gotten mor edel gegarel badse. Nkmulk mo.
Arbeklaad, agirin mol nga sengs raklisi ngar omredel. Lendiak omredel, diak loa ka Dios. Leger rogui, ngaringi omredel, amatal mara Dios. Mengigel tok omredel, a tok ralulter ka klia Dios. Mengigel tok adingi lo uir, akaragarin morngi. Ler mga daredel, adiak tagudel, albedul amru la ungil. Tabaik tagudel, albedul amru la maknit. Kau reng, malaka bumatak, taraklisi ra omredel. Alaway say, yung ungil moru la ungil, malodang asaw. Kakmal maral masaul, ablol sa emrong ositi albat sa Biblia, aligirir al marredel, lo dolil tertir, malog arogyo asyukang. Ar marredel, almadalm, logyo asyukang masenkyo, aroguy lo akarubak. Ndiak o marredel, ndiak logyo arubak. Alkor arrarngum, evimodengay. Arubak amalutk, emaliltar mo marredel, rabalu, logyo asyukang, masenkyo. Umsulang. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER 19@gmail.com. Subdra kodal kamaldi lama omuduludod. Tia subdra kodal loltobdringa karay gam sekchin mam ueu bostol ramalig el morar adrir el ngarababel dab orior mayol dabel mo amarengela dilbug de Christina Sali rayaye gosmau am los merabelura Hawaii sera August 17, 2025. Mlamot tergokal di marnya kamaldi lel rabelura Hawaii ra September 27, 2025. Malwaise ang mornya omuduludod el mool nga seo Ramaldil, ra Thursday, September 18, 2025, ra 6 p.m. el di Marngira Conference Room, ra Penthouse Hotel. Kompmal masulang, ya Dios lo banggeda rohui. Sign, karay gam sekchin, muuew bostol ramaliga. Tia subdra o sisiul godal, loltobdar niyaw El Magdiw, Susumu Mori, Runguruel Herman Omelaw, Joe Cosiba, Macavernor Brownie Simer, Elkmo Amarengel na Dilbugd, Christina Sali, Rayaya Cosmau, Amlos Merabelura Hawaii, Sera August 17, 2025. Mlamotorgo Kaldi Maria Kamaldilel, Rabelura Hawaii, ra September 27, 2025. Malwaysay, Eng Maria Omuduludod, El Mool Ngaseo Ramaldil, ra Thursday, September 18, 2025, ra 6 p.m. El di Moringira Conference Room, ra Penthouse Hotel, Komasulang. Sign, Uel Magdiw Susumu Mori, Rungruel Herman Omelaw, Joe Cosiba, Governor Brownie Simer. Tiang asubdra o sisil godal, loltobdar niya adalbalu Kalisto Joseph, Tiani Yao, Nirongor Doroteo Nagata, Rakamsik Surangal Whips Sr., Yaadal Talwang Charles Obiang, Mateo Fanus Isamu, El Morarowil Adrir El Ngarababaldab, Orior Mayoldab Elkmo, Amarengel Adilbugd Christina Sali, Rayaya Gosmau, Amlos Mera August 17, 2025. Akamaldi Lamlamotorgo Kaldi Hawaii, El Moringira September 27, 2025. Malwaysay Edgas Pasub del
kalad, marmo sa bair, langayaw lang aswir el mera penthouse, Thursday, September 18, 2025, ra 6 p.m. Komsulang arokwi. Signed, Adel Balu, Calisto, Joseph. Kdevel subdra godal, vasetia, kdevel subdra godal, lotobder ngiang iratnger, hiop subda, ma amatraitu Eliser Hotel, ma old pap Davis Saburo, Buk Emil Marui, Casual Florencio Adelbai, Irat el Badel Saint Andres, Joseph Kosiba, Irat Mil Old Dennis Ito, Yader Telwang, Minister Charles Obiang, Other Louis Andres Osegad, Aribura Ruang, Nirgabur Tem Meriang, Clement Paulinus, Adelbar Atablang Johnson Irailil, Adelbar Aimei Resyung Mai, Odara Aiksang, Rudim Okuroda, El Dio Aisra Aradmaman Garang Ayang Babel Dab Orior, Mayol Dabra Asere Langalget, Etar Gidra Amelinda Marui Hideo, El Ngalgela Augustar Marui, Ma Amle Old Pap Robert Saburo, Nosme Eresera Ongewal Orior, Mletru Mewal Gapsingil Ongeail Buir El Arak, Erablura Hawaii, Mogom di Momadange, Mongi Raklo Gamate Gomagai Sud, the Motob Guriul. Sign Book Emil Marui. This is a public notice from GF Enterprises. This notice regarding removal of neglected abandoned vehicles is from GF Enterprises. To our valued customers and the general public, this letter serves to inform you of an important initiative regarding our parking facilities. Due to the increasing number of unattended and abandoned vehicles on GF parking lots, some dating back to 2008, which hinders our operations and the overall cleanliness of the area, GF Enterprises Incorporated will be taking measures to remove all such vehicles from our premises. This action is also mandated by the Koror state government and is essential for maintaining a clean and accessible environment for all of our customers. Effective October 1st, 2025, all neglected or abandoned vehicles remaining on our property will be properly disposed of as scrap. Please be advised that GF Enterprises Incorporated will not be held responsible for any penalties imposed by the Koror state government or for compensation to vehicle owners or vehicles removed under these circumstances. To facilitate a smooth transition and ensure adequate space for our customers, we kindly request for your cooperation by removing any neglected or abandoned vehicles belonging to you from our grounds by September 1st, 2025. Public notices regarding this matter have been broadcast on radio and published in newspapers multiple times over the past few years to ensure all vehicle owners have been informed. If these vehicles are not removed by the final deadline of October 1st, 2025, GF Enterprises Incorporated reserves the right to dispose of them without any further notice or liability. Our primary goal is to improve the functionality and the appearance of our parking area and to eliminate potential health hazards such as mosquito breeding sites, ensuring better public sanitation for everyone. Thank you for your prompt attention to this important matter and for your continued cooperation. Should you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact us at 680-488-4065, 488-8196, 488-1857, or 775-2736. Signed, Leslie Thewith, Management, GF Enterprises Incorporated. This is a public notice from the Bureau of Human Resources. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide MRI equipment, maintenance, and repair services for the Palau National Hospital under the Ministry of Health and Human Services. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by local fund. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on September 19, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palauGov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2025-56. Public notice is from September 4th, 2025 through September 18th, 2025. Bidding period is from September 19th,
2025 through October 3rd, 2025. Bids, proposals opening October 6th, 2025. Proposals or offers may be submitted to the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngorolmouth, Malagao. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. This is a public notice from the Bureau of Human Resources. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide CT scan equipment maintenance services for the Palau National Hospital under the Ministry of Health and Human Services. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by local fund. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on September 19th, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2025-55. Public notice is from September 4th, 2025 through September 18th, 2025. Bidding period is September 19th, 2025 through October 3rd, 2025. Bid or proposals opening October 6th, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngorolmouth, Malagao. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. Are you a leader with a vision for the sea? The Micronesian Shipping Commission, established by a treaty between the Federated States of Micronesia, the Republic of the Marshall Islands, and the Republic of Palau, is looking for a qualified individual to lead its Secretariat office in Pohnpei. We are seeking a director to oversee the daily operations and help regulate international commercial carriers in our region. This is a chance to play a crucial role in the movement of goods and the economic vitality of Micronesia. If you have a bachelor's degree in marine transportation or a BS or BA and at least 5 years of relevant work experience, we want to hear from you. The ideal candidate will be a strong communicator, a skilled analyst, and a dedicated professional ready to monitor shipping costs, analyze proposals from international carriers, and ensure compliance with the MSC Treaty. Your salary is negotiable based on your qualifications. To apply, please submit your resume, 2 letters of reference, a writing sample, and any professional awards or memberships to the Micronesian Shipping Commission. You can find our office on the ground floor of the Schonenberg Building in Colonia, Pohnpei, or send your application by mail to P.O. Box K-2786, Colonia, Pohnpei, FM 96941. For electronic submissions, please email msc@mail.fm for instructions. The deadline to apply is September 30th, 2025. Join us and help shape the future of commercial shipping in Micronesia. This is a Workforce Innovation and Opportunity Act announcement. There is an opening of the Palau WIOA Adult and Dislocated Workers Program for program year 2025 through 2026. The Palau Workforce Innovation and Opportunity Act WIOA office is pleased to announce the opening of the Adult and Dislocated Workers Program for the program year 2025 through 2026. This program aims to support eligible individuals in enhancing their skills, gaining meaningful employment, and achieving long-term career success. Palau WIOA is ready to assist you through the Adult on-the-Job Training Program.
If you meet the following eligibility criteria, Palau WIOA will assist you by placing you in employment training and pay you a stipend for up to 6 weeks as you learn the work skills necessary to be hired by the employer. After the 6 consecutive weeks of training, you should be hired by the employer. Palau WIOA will reimburse the employer 50% of your salary for up to 6 consecutive months of your employment. Eligibility criteria: you must be 18 or older, must be a U.S. citizen, U.S. national, or citizen of the freely associated states, Palau, RMI, or FSM. If a U.S. citizen or national, must be in compliance with the Military Selective Service Act for males born on January 1st, 1960 or later. Priority shall be given to the following groups for access to individualized career services and training services: veterans, military spouses, recipients of public assistance, low-income individuals per U.S. DOL lower living standard income level regulations, individuals with disabilities must provide documentation from Palau National Hospital or other licensed institution proving disability, or individuals who are basic skills deficient. Deadline to submit the initial application is 4 p.m. on Friday, October 10th, 2025. For more information or to apply, please contact the Palau WIOA office at 488-2513. You may also stop by the office located at the PCC Lower Campus in the Kaskas building. Office hours for assistance are Monday through Friday from 8:30 a.m. to 11:30 a.m. and 1 p.m. to 4 p.m. Empowering Palau's workforce for a brighter future. A proud member of America's Workforce Network. Subdel Morabuay. Kaya subdel otobdel nga GF Auto Repair Shop, el nga nga saul, el Morabuay, lo ay el morar adarogu, el ngilayam liriran mora GF Auto Repair Shop, el mo ngomur el alsil el September 1st, 2025, el malmutra October 1st, 2025, o del klebsay, Ermiu a ongtial el mera shop, magome sa igalm limiu, eng may malube komo ay el mo, ng somiu el magrang ay galmlay. Aurira o del klebsay, doridays, ya GF Auto Repair Shop, amo morim lun mo ome sa igalmlay, mong moraw ngilol sa alel, emodya klisi irar adel ngilay amlay, almay lengkmal makatakatang, emlamo mga sangar tial basyo, maray rabuay. At GF Auto Repair Shop, pakmalol ngitarar adlo, klalo, malub itong ra alay gal klalo, malmay malmuwes, edray nga sewal may el moraw ngilol sa alel. Alsugong mga nangyakarim, malubeng uldeswe, malgira lay galmlay, emodengwal mora GF Auto Repair Shop, para 488-4065, ma 488-1857, malubeng 775-2736. Sign, Leslie Tewid, Management, GF Enterprise Inc. Subdra Maldil, Loltobdaniaw El Felix Minor, Hokons Baules, Mario Gatosang, Roman Yano, Mudulong Salvador Telams, Maratur Elender Ngiramgati, El Morarogui El Dagaw Adra Orior, Babeldaw Mayoldaw, Mabek El Beluel Kmo, Atargidra Agemi del Birt, El Ngalgela del Birt Rulugd, Amlogdon Rarubag, El Moraulungul, Emlamotrok Lameldilel, El Mornir El Alfraide, El September 19, 2025. Mong Motuab Dramor, Ra Elol Melclora Tutau, 6 a.m., El Moraigelesia Palau Evangelical Church, El Mutal Mga Meldira Palau Funeral Home and Chapel, Rangat Kibrayray. Mangar Oriora gimsubdrangir etet Nobert Yano, Matmigo Grace Yano, mamosubdrangal gra etet emay madaalimmertial albul. Agi direk kalmusubdrangal gelamle mirair, dirangasngaol ngira tewid, mangal gelamle mirair Lucy Orum, mangal gelamle mirair ngarair ngirurong, mangal geladiray ngir ongor, mangal gela Daniel ngir ogbay, mangal gelam letmigo diradid milong, mangal gelam letmigo emang arbdul irikle, mangal gelam letmigo Katarina Katosang, mangal gelam letmigo Tiogo Genti, mosubdar adad mangal emay madaalimmertial albul. Dirakal musubdra rangalgelam le diri bugol tereng baules, rangalgela Barbara Talams, rangalgela Humie Gibbons, rangalgela Dilyaw de Temail, rangalgela Dira Urmagol, rangalgelam le Diramangyaw Ros Kabagol, Radiramangyaw Yogo Kabagol Woodcock, Ma Benedicta Alfonso, Mosubdra Bekel Avad, marangalgelam le Espang la Church Kabagol.
Agidira kalmasubdra ngalge lamle ngiray galaw skasang magiol ngitra Jose Ise mat Josephine ngiraboy mosubdra ngalge la Sylvester Alonso mar avada marangalge may mada alimertial albul. Dira kalmasubdra ngalge la ngiratebla taltoy rangalge la roy taltoy marangalge la velbirt rulugde rang uy velbirt maswingli di shiro mosubdar bebi ramiu dira kalmasubdar ngalge lamle ngir ete ngir ngarwangala Rakubari ngiray galaw, mosubdar bebi rakaw. Dira kalmasubdar ngalge lamle ngiray galaw toru talamas, ralinda talamas, maluis talamas, mosubdar bebi rakamiu. Marangalge lamadalarak, ikaw talngay yalab, marangil madalarak, mosubdar bebi rakamiu marangalge la Diderius may madaalim. Marangalge la Jonas Olgaril, Ratareng Olgaril, marbebi rakaw. Marangalge la sokok olgaril, ra Carlos sokok, mosubdar bebi rakaw, may madakay nga sew. Edire kalmasubdar ngalge lamle ngir etet, ngira awes, radil sa irung lakobong, mosubdar adad marangal, may madakay nga sew. Marangalge lamle ngir etet agiwo, ra Hubert agiwo, ma legislator Jennifer agiwo, mosubdar bebi rakamiw, may madakay nga sew. Marangalge la ngira alwol, ra Elizabeth tatingal, ngira matukur Milan Isak, ma Minister Gustav Aitaro, mosubdar bebi rakamiw, may madakay nga sew. Marangalge lat mga isang milong, ra Lilian Ludong, mosubdar bebi rakaw, may madakay nga sew. Dira kalmasubdra dir otong Francisca Blailes, Johanna Moses, Mateo Sibetang, mamgas pasubde may madaalim mertial alabul. Agi dira kalmasubdra adamam rablay raybay, magimsubdra kawal rangem Baste Andreas, Ngirbang al Benjamin Avalbay, Yaad Spoons Takava, Maisaul Ramangsaw, Elios Yao, Dirabital Tao, Serafina Wasisang, Madira Masaw, Ellen Avalbay Raksid, Mamgas Pasub, the Mabol Sab Iwal May, Mada Ali Mertial Albul. Agidira Kalmasub, the Rangal Gramatukra, Olingit Targawal, Giramatukra Milan Isak, Mamgas Pasub, the Marmosab Arir, Lamay Mada Ali Mertial Albul. Agidira kalmasubdra adar amay Eliayob, mau elbil rakum resen na asuma, mau subdra ngalge lamle adar amay sumang, mamle adar amay gikuwor maskang, marangalge lambres ertial alabul. Agidira kalmasubdra ngal grasyaw, rangalge la tipkang, rameri rungulbay, mataru nakamura, mau subdra adar marangalge may madaalim ertial alabul. Agidira kalmasubdra odaray Marigo Joseph, marangalge laba iye, mamosubdra adad, ebol sabiw, may madalimertial albul. Agidira kalmasubdra ngiripkal, madiripkal, olingitargaw, almemosubdra adad, marangalga ngiripkal, may madalimertial albul. Dira kalngar oryor, rangar kabasang, yagim subdra kawal aspangal, maawadal adi siklihiga, mamolokoy raraad, marangal Raom rogongala, elgidel tial elbul, marmosabri lamay madali mertial elbul. Ayra yagim subdran ngalgela diratrey, radira asbar Garen K. Obiang, edira kalmsubdran ngalgela rungulbay, ra former governor mewang rungulbay, dira kaltalyab the mangyor emasyol, mamosubdar avad may madali mertial elbul. Agidira kalmsubdra wadal ad, raurabaw, Ines Santos, Kikrel ta'dib Timothy Raksid, mamosubdar adad marangal may madaalim mertial albul. Ng esar yagim subdar ngal gray balul, marangal gelam ler atur abas, marangal gelam ler atur belay. Direkal spadala, ang ira arwang bili takamine, marangal gela bares odaryong, mar adad ray balul, may madaalim mertial albul. Ngar along agim subdar adra ugal, yagim subdar kamiwal, rab or kasadal Laurentino loong, o bakra yabukol Lorenzo ngiramolaw, o ba adal tabe lastomu Michimaru, adal bayrang at tibang, Ephraim ngira ite, o daol ray Chloe, el Bruce Rimir, may adara ray, el Chuchi Tadawo, mamosubdar adamiw marangalgiw, may madaali mertial albul. Ngart mawagim subdar ngalgela adargaroy langay, Rameli adargaroy, u eryang osegd, madeliget bleso adargaroy, mamgas pasubdalo ad, may madaali mertial albul. Ngaramlanguy ang dire kalilya kalspadek ngal hokons baules, el morangir turong tiyan sugyama, mosubdar ngal garangar turong. Dire kalmorangir aklang tiyan skabong, mosubdar ngal garaklang.
Direk el speder nga alhokons paules, el morar ngalgelamle ngiraklang el malsol, ramayreng malsol, maodam rangirasibong lakyus malsol, may madaalim mertial albul. Direk el morar ngalgela ngarmokot obak, rakarete Williams, mamspediak yogo e may madaalim. Direk mar ngalgela ualye, radeboratori byong, mamspedatiar bebi ragaw e may madaalim mertial albul. Iliakal tokubet sel speder, hokons baules, el mora ngiradilub tamir mangsaw, mau elbil siskar mangsaw voit, mamosub darbek el adad marngal e may madaalim mertial albul. Agi direk el mesub dra ngal gra ongrol, e direk el mesub dra adel belu madra isaw sulyal, mosub darbek el adad ertial albul. Marangalgela dilmers, ramina ari, mosub darbe birgaw, marangalgela tamol ngirutang, e may madaalim mertial albul. Direk al mesub dra lavern mareb, marangalgela mle dililaw, kumr, idasmang, rangalgela satsko idasmang, rangalgela hideko idasmang, rangalgela mle lilaw, al ngilti idasmang, rangalgela ngirngotel idasmang, marangalgela idarirg idasmang, e olngit mamgas pasub de may madaalim mertial albul. Ngat pa nga gimsub drar kamsik surang alwip sa senior, mabekal dil evakyota, madeliget siska otong, e olngit mosub drar ngalgela dil badul ngedrong. Agi direkal mesub drar rubayang hiromi nabeyama, mosub drar adad ertial albul. Agi direkal mesub drar former speaker Siles ngiraramyang, marangalgela Mariar Rubayang, mamgas pasub de may madaalim mertial albul. Imlig agi direk al mesub dergaul rungulbay yugiwo et pisong, madi rungulbay, rangalgelamle rungulbay brigul, ma former governor the may obak, uel melek leteruo rungulbay, mo subdra rangalgira ruudam, marangalgela kukong Fritz, melek Kyota, rangalgela Bartol Andres, rangalgela olsudong rungulbay, marangalgelam let kulao del meruk rungulbay, mamosabir, elmay magim alim mertial elbul. Agi direk el mesub dergawal solang kailang, marangalgela igisang taltul, wadal adulay taltul, mabormen taltul, mosub der tial elbul, emay madalim edgay ngasewer tial elbul. Palilyo agi mesub dera obakalol batros basilyo, madilta ab Carmin Gib, makloriay dasyar, e olngit mamspadatrirar rangalgela ramlig, el direk marangal gamar adadar tial albul. Direk el osisil subda, amoraribak Agnes Margungail, mabutalbay James Balwong. Direk el morangalgela isida tamako, marangalgela isawo tamako, marangalgela mle obakal ol hilab, rangalgela talyal ol basilyo, marangalgela toyogo margungail, marangalgela Veronica Regamel, Rayuba Ongrung, Mawilson Olblay, mosubdrangal emay madaalim mertial albul. Agi direk al mesubdrangas kasuk Abraham Ngiruyos, Madilu, mangalgela mle rungulu el Solang, Radilikleb Anemari Solang, Marbebirgaw, marangalgela diribug lesmaw, Raob Adra Talbudl, Mayumirideb, mosubdra bebirgaw, marangalgela asako nakata, marangalgela adargoroy yasintoy saal, agi direk el mesubdragawel, adal belu bostol ramlig, mamosubdar adad emay madaalim mertial albul. Ngayaw ragim subdar ngalgela orengs Thomas, Rabenito orengs, marangalgela kasil, e olngita mosubdar bebirgami wertial albul. Kompmal mesulang, edibod kasuwes selsil sel Friday, September 19, 2025, Palau Funeral Home and Chapel. Arubakal Dios, lolomol malamaknal tangat tergid rokuy. Subdragmeldil raagemi Sunday, loltobderinga sinesyo Sunday, ogerdeu husto langong, maanchelin Sunday, el morarokuil adamamal ngar orior, babeldaw, mayoldaw, el kmo akameldilel ngigal targid, amoringira Friday el September 19, 2025. Mangtobdra amor gratuta ora 6:30 a.m. El moraigelesia ra Sacred Heart Church or Orior, el momrega misang, el mutel mora Santos Borja Chapel, Palau Funeral Home, el mga maldil el moyataswel emo umadakla. Magimisubdar kami roguy el adamam, el balduk lang clear tial subda, mamay madaalim edgay nga sewer tial albul. Maorior agim subdra former President Johnson Toribio,
i other edukle Francis Toribiong, ngira sibong Lakius Malsol, erboong raidung Yoel Toribiong, Deborah Toribiong, marmarengem, monigay simang marbebi rakaw, Isidora Rubas marangalgem, Emigo Pedro marangalgem, Marciana Midar marangalgem, rangalgela Antonina Olgaril Sokok, Kalistay Saul, Cesaria ay Sualavab, Mercy Saul, Shannon ni Saul Gikuo, Wadalav Agemi Anderson, Governor Juan Nestor Marbebi Rakaw, Serafina Develbot Sato, Sharon Dangalay Sato, Teodosia Ulongong, Josephine Ulongong Marangalgiw, Teo Sanday, Lisa Sanday, Rangalgela Miray Rubiang Baye, Paul Wong Jr., Ravani Bikrak Wong, Willa Wong, Marangalgela Elizabeth Ngirasyaw, Talbad Labauloong Marbebi Rakaw, Judy Leduy Marbebi Rakaw, Terry Leduy Ngirayngas, Doris Leduy Ito, Kenny Leduy, Ebil Ngiryo Marbebi Rakaw, Dirat Aboet Laverne I Mareb, Rangalgela Hidekoy Desmang, Rangalgela Ngirngoteli Desmang, Rangalgela Orengs Thomas, Oligong Delboy Baye, Maradadra Yebugolor Orior. Iraya Gimsubdra Rangalgela Dembert Obak, Madire Karangalgela Bemert Obak, Mamosubdra Adad, May Madakay Ngasew. Ngaramlunguya Gimsubdra Kawal Elvira France, Mamosubdra Rowil Adad, Rangalgela Ililaw Ngilti Desmang, Rakodines, France, Maodamiw Rablorang Ngilti, Mafrani Ngilti, Mamay Madaalim Madakay Ngasew. Tokubet Spadek, Ngakalsinesyo Sunday, Maserafina de Belbot Sato, El Morauloong Tageworngil, Rangem Sebastian Andreas, Deliget Sebastian Marino, Noay Doong, Mangirbang Al Benjamin Adalbay, Mamosubdra Tula de Delil, Marmosabarir, El May Madaalim Edgay Ngasew. Arawil Adamam El Mlodiak Madungang Clear, Agikmal Ayamar, E Olngit Mamay Madagay Ngasew. Ngkloatret, Ramaalsang, Magdakas Pasub, Diabolakal sa BML May, Edidagalat Karang Lungu. Arubakal Diyos Lobangge de Rokuy, Edolmol Malngarabal Tigareng. Kompmal Masulang, Signed, Sinesyo Sunday, Ogerdeu Husto Ulongong. Subdra Kamaldil Maomangadal Blals, Rarimu Agemi del Birt, Loltobdring Yaulongong Tageworngil, Rangem Sebastian Andreas, Delegat Sebastian Marino, Ngir Oteo ta Eliayao, Yaad Spoons Takada, Ngir Bangal Benjamin Adalbay, El Masubdra Kamiul Dagawad, Logi Watula de Delil, El Ngaraygal Belu Rababaldab Mayoldab, Rakamaldile Larimu Agemi del Birt. Ngal Maasam Lamosmer, Yakamaldil Maomangadal Blals, Amlotorgo Kolmorira Palau Funeral Chapel, El Ngarangat Kib Hamlet, Rabalu Rayray, September 19, 2025, El Friday, Ongayim Lurior. Makamaldila Omura 9:30 a.m. Ratutaw, Etwabdra 12:30 p.m., El Momadak Raygalaw, Raklol Olgul, El Ngarangar Bodle. Agikmal Olngitel Kmo, Main Bodada, Edang Sutriran Ngalgel, Marbebi Ringi, Ertial Gamaldilel. Ndiakangalyok, Maalung, Magardi Mokaltmok, Lelgire Lakamaldi, Maomangadal Blals. Mangiwala Gimsubdra Naway Doong, Mamgas Pasub de Load. Iblug Truman Ngirmang, Mamolngitange Surarangal Gra Uasbay. Sereng Tulob Wasisang, Maruudamra Justino Masaksay, Maantero Boysek. Smi Juana Nestor, Marbebi Rakaw. Mgas Pasub de May Madakay Ngasew, Ertial Alabul. Ngar along Agimsubdra Ngalgilamle, Adalbay Rakayong, Ngir Amat Roli, Radway Ngir Amat, Maodam Raulda Ngir Amat, Ngir Amatukra, Marbebi Rakamiw. Rangalgel Marbebi Ramle, Ngiraureg de Tobias Agwon, Mgas Pasub de May Madakay Ngasew, Ertial Albul. Ng Esara Gimsub de Rangalgel Amakarti Kotaro, Mgas Pasub de May Madakay Ngasew, Ertial Albul. Ngatpang Agimsub de Rideb o Kadat Itong, Mamgas Pasub de May Madakay Ngasew. Rigel Rablu de Marangalgem, Ening Klol de Marangalgem, Hasintang Itong, Marbebi Rakaw, Rangalgelaw Elvig sa Alab de Rablu de Malins, Ngirumrang Ngirage de Marangalgem. Mgas Pasub de Arada de Marangal, May Madakay Ngasew, Ertial Albul. Ayraya Gimsubdra Ebil Raklay, Moded Baule sa Marangalgel, Ngirage Robert Ngirbelgu, Marbebi Rakaw, Rangalgel Ngirgiklang, Taryong, sa Awas, Makayong, Mgas Pasub de May Madakay Ngasew, Ertial Albul. Rangalgel Adalad Rayra Alasali Adalbay, Mamgas Pasub de
the load may madray nga sewer tial albul. Rangalge lage greldil gegi anson, rangalge la late ngiragedro mant matul, raru rata aki, malwert matul, mariiwang uelt matul, ngas pasub the load may madray nga sewer tial albul. Former President Johnson Toribio, rangalge lam leyaw Daniel ngir okbay, rangalge la dayeng igasakas, diraay tinagi wulul, kliw ngirgiklang gang its, rangalge la Pastor Salomon Mokogil, tiramring lidub ti siksay marangalgel, Rahel katabangang marangalgel, Space Valentino ngirgiklang, Puig Space Chairman Daniel, Yather Eduk la Francis Toribio, Rabong Raidung Yoel Toribio, Padul Malwatelay marangalgem, Obara Dakar Clarence Kitalong, Kigrel Taadib Timothy Ngirdimaw, Tulay Sabal Takada, Mgaspasub de May madakay nga sewer tial albul. Ay maliga, agi oltur karkawal galaw sermong, maramar tamir mga South Junior, maging moltur karkamiw, el mearigel kwal, mal nga sukumam. Ngaramlunguy agi olngit karkawal ngirasibong malsol, maodam ramayreng malsol, mgaspasub de May madakay nga sewer tial albul. Rangalgela aged sulyal, rangul ramoawang William ngiray galaw, marbebi rakaw, rangalgela France ngira makati, radilyaw ra mangira makati France, mgaspasub de May madakay nga sewer tial albul. Orior agim subdra wadal ad agemi Anderson marangalgel, iyong la Benjamin Yob, Dingalius Moses Yob, Isaul ramangasaw, kami itratong madilme arangalgem magimgay nga sewer tial albul. Elios yaw, padira kalmi itatong madilme arangalgem magimgay nga sewer tial albul. Dilwang amaray baules, wadal at tuto ngiralmaw marbebi rakaw, adal bayrang atibang, Ephraim ngiraitay, mosub drar bebi rakaw, Teodosia yu Patrick, mat Josephine ulang ong ngiraboy, ngaspasub the load, may madakay nga sewer tial albul. Serafina de belbot sato marangalgem, rangalge la aleduy o malyak, ngaspasub de may madakay nga sew. Saryang olal warswig marangalgel, rangalge la Orengs Pedro, Sarah Canway Sked, rangalge lam ledalad railong isaol, alin sa sato marangalgem, Deborah Toribiong, Rodian Toribiong Smus, Nanumi Toribiong, Jewi no Eramas, Rosemary Joseph, rangalge la Carmelong Raalul, Garadeliget Manggur Marbebi Ramiw, rangalge la Rium the Rarulib Anghenino, Veronica Ngiraybay, Mafermina Isida, Sheila Sakuma Marbebi Rakaw, Apolonia Shiprit, Ngaspasub the Load, may madakay nga sewer tial albul. Rangalge la late Hiromir Dial, rangalge la Katsue Sali Kaldung, Rawanita Obiang Marbebi Rakaw, Bun ma Reinhardt Silas, Ngaspasub de may madakay nga sewer tial albul. Rosang Kyosi Andrew, Ngaspasub the Load, may madakay nga sewer tial albul. Diradreng Rose Masubd, rangalge la sa awas ra Speaker Rakoro State Legislature, uel sa awas sa Marangalgiw, Nirameryang Alexander Rakamasig Marangalgel, Alexis Rakamasig Marangalgel, Pastor Balgusan Dario, Ngiroteot Elyayaw Marbebi Rakaw, Buikpelaw Bun Ngirangasil, rangalge lamle runguluel o Ibs Armidal, William Siprit Marbebi Rakaw, Ngaspasub de may madakay nga sewer tial albul. Palilyo agim sub de rangalge la kalib, Rakoseba Mainarya, Maradad Ratula de Velil. Rangalge lamle uelol kaiteng madris, Ngaspasub de aradad may madakay nga sewer tial albul. Tirigel mlo de kalobas ang clear, madangel mo kodakawad, irong si tial sub de rakamel dile la rimu agemi del birt, Ngaspasub de may madang sutiran ngalgel marbebi ringi, tialulubong lal sungulanggal maas. Makameldil maomanggadal blal sa di moringira Friday o ngayon malurior September 19, 2025, elomu ra 9:30 a.m., yabuldo la 12:30 p.m., elmomadakray galaw raklo lolgul ngarang arbodla. Aomungul na maklakal na maodang sa morada madal Dios, ngia omakngaltangat sa baakkargi drabek kalsils. Kompmal masulang, signed, yaad, spoons, takada. Subdra kamildil rarimu agemi del birt. Tia subdra osisil kamildil rarimu agemi del birt. Loltobdra yaksaw nowa sa araymul. Rami Yosua Aberdong. Sa amlong tad ngira mangyor. Rangula vicaries nga barda. Ngiray galaw anserm gadoy.
Singanari Nakamura, Yu Toribyong Macreos, Kirel Obak, Yona Tulmau, Ronald Timarong, Masenesio Sunday, El Masub Darbek El Adamam, Rakmaldi Rarimu Agemi Dalbirt, El Morngi Raongayim Lurior, El Truy Etiu, El Gabasingila Ong Truy El Buil, September 19, El Morngi Ra Funeral Home, El Ngarangat Ki, Brablu Rai. Abadangel ngigal maasa motuab dra 6 story, ratutaw, moraklo ligelesya ra katolik, el mutal mora funeral home, mga maldira etiul klog el moswelab. Mo utuab del mamadakl, ra olgul rang arbod el ngar orior. Malwaise agimsub de olngit rarbek el adamam el ngaray galbalu, mamay madal mga tarira ng algel, marbebi ringi, edgay nga sewer tialulbong el sungularimu agemi del birt. Mangiwala gimsub dara rangalgela masubada, rangalgela varo, rangalgela margus baab, rangalgela saruang tegataro, rangalgela daudalin tulmau, marangalgela miray yobo. Adirekal togubet sel subada amor rangalgela timarong adalbert, mamay madakay ngasew. Amal gayo kagimsub dara rangalgela mle dilsaksaw, kalalbay, kadoy, rangalgela limay gono, rangalgela Sofia Blayos, rangalgela mlerungu la Peter Alus, Pastor Hubert Charles Marangalgem, Dirario Marta Alus Marangalgem, rangalgela Philip Alus, rangalgela Sebalt Alus, rangalgela Damay Alus, rangalgela Mongami Alus, rangalgela Ulangs Ngabarda, rangalgela Orugay Rabalgul, Ngiratakaw Viviano Mad, rangalgela Motil Lieb, Madirekal Kosakasi Alfonsa Bintorio Marangalgem. Ang esar agim subdra rangalgela dilbalaw ngiramangyor, rangalgela mle dilsaksaw dibedong gunihiro, Diltur Sara Yukiwo Marangalgem, Marangalgelam Lebid, El Hubert Lemong. Agi direkal masubdar adamam, Rakaudaray, Ratngasik Risong Saito, Maramda Albili Quartey, Mamgas Pasub de May Madaalim Edray Ngasew. Ayray agim subdar rangalgela Kamarang sa Araymul, Rangalgelam Leksaw, El Ngiroy May, Marangalgelam Leksaw, El Bius Lemong. A Oriora gimsub da rangalgela dirayabukol mesengay, rangalgela drong mongami, rangalgelam le dilrami al talat kitpik, rangalgela bertang abardong, rangalgela marwi roduk, rangalgela Angelina Lemong, marangalgel marbebi rarimu agemi dalbirt. Angat pang agimsub da Rabelgu Felix Osiler, maebil radlang abiyang misa komareb, mamgaspasub de may madaalim edray ngasew. Atokubet sel spadela noa sa araymul, matad ngiramangyor, amora rangalgela landisang, rahuyuko Henry, maatangakal Senator Oligong Dr. Stevenson Quartey, marbebi ramiw, mamay madakay ngasew at yalulubong lal sungularimu agemi dalbirt. Ang klamatela sub daw ul, ang lodekal sa beel al madungang klira rokuil ad. Magikmal ayamar al mortirgel adamam al lodekal al madungang klir, olingit mamay madaalim medakay ngasew at yalulubong al sungularimu agemi dalbirt, el moringira ongay malurior, el 3 wal gabasingil ongeti wal buil, September 19, el moringira funeral home al ngarangat kibra baluray ray. Tial gamaldi lama omangadal blals, a omura etiul klora tutaw, el moswelab, emo utuab del momadak ra olgul rangarbodla. Kompmal masulang, yarubak al Dios, lobangged el makngal tangat targid rokui. Signed, Saw Noah sa Araymul. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi e haraorngi, kohmal masulang. Subdra Godal. Tia Subdra Godal, loltob dringar kamisik, iged Shalom et Pisong, Matulik Alfonso Diaz, Alfonso Ngirungay, Mamadrainglay Chimi Chonas, El Masubdra ngalgela ibasang, may gasil elkmo. Ang ngalgela targid, Rawad al-Adibu Malsol, al-Lance Siboy Leon Ngira Alsaw Ngiriyaw, Amlos Meer Sera August 31, 2025. Abadengel ngigal-ngal ngaramor, emlamot rok lakmaldilel elmo September 21, 2025, el ngia Sandel Sils, el dimorngi Raba Elged, el ngarangarbodal. Magi olngit tergamiwal adamam, mamautarang loyti ta alsangmiw, emertial mlamadungol Sils, madaalim edgay ngasew. Mga ramid agim subdar gamiwal, mother darar karayngir oral,
Davis Tamtereng, Usya Watanabe, Evil Tulik Edith Develbot, Ngaloms France, Marcela Tamtereng, Motol Ramorte, Bani Imyong Quito, Beverly Imyong Sandario, Richard Rulurde, Harry Temail, Michael Temail, Singewa France, Serek France. Madirekal tukubet sal subda amorar alu latarhong Elis, wadal at tutov niralmau, Ebil Raiblau Enita Eduard, Viv Elis, Madraskal Sol Darius Elis, Megay Elis, Masariang Adalbay Warswick, Ngaspasub de May Madray Ngasew. Ngargaswa lagim subdra Rosania Takawo, Valeria Brel, Lynn Alons, Darlene Takawo, Paul Takawo, Rangasul Brel, Jamila Brel, Grace Brel, Kadwin Brel, Fedias Brel, Kaylin Brel, Charles Brel, Madirekal ngalge laleit Dangal Brel, Rates Brel, Adirekalo Sisi Ulsub, the Amora Lilian Marcil, Ananias Toribio, Makent Moore, Codines Ngilti, Franz Ngilti, Blorang Ngilti, Franny Ngilti Oitrong, Mosub darbekel ad may madagay nga sew. Madirekalo Sisi Ulsub, the Amora Evangelin, Ngir Eol Asanuma. Ngarbo dalagim subdar kamiwal diraday setsko ngirayngas, talbadal baulaong, Alfonsa Bleso, Merlin Malsol Reirey, Miriam Ewatala, Apolonia ngir Eol, Jeanette Malsol ngir Eungel, Anchi ngirayngas humiwo, Maylin ngiriyo Gabriel, Wendy Baulaong, Kimberly Gintaro the May, Metiek Kimi ngir Eol Sumor, Diane ngir Eol, Miley Laura Reirey, Welia Olbang Legintaro Masami, Emi Lia ngir Eol, Josephine Ngalulg ngiralmau, Isemay Alfia Alfonso, Anali Kangal Vangokle, Meangaldil Eila Asuma Malsol, Maya Malia Dirangas Gabriel, Yoskoy Desmang, Susani Desmang, Lucy Desmang, Stevie Desmang, Madirekal Moramrev ngiralamau, Sisinio Hideo, Uramak ngiralamau, Charlie ngiralamau, Osamu Malsol ngir-eol, Fraser Baulaong, Russ Alfonso, Jason Oche Brel, Ferris Baulaong, Victor Ravani ngiraariang reirey, Brian ngiralamau, Chama Mother Ngasmos ngiralmau, Benedicti Desmang, Stevie Desmang, They Wolf Kentaro, Lin Mareb, Mamreb ngirbokotereng. Madirek kalo sisilsub na morarangul ba yugiwo et pisong marangalgel, Junior et pisong, marangalgel abina et pisong. Madirek kalsub dal mora Anabel Harias, Ngatwat ngiraybab, Onguk ngiraybab, Yosko ngiraybab, Beli ngiraybab, Ngaspasub dal lodos e may madagay ngasew. Madirek kalo sisilsub na mora Naemi et pisong yob, Rosemary et pisong ngiratreg, Keisha et pisong Nicolescu, Jemima et pisong Finnegan, Virasnges, Karen et pisong Maydesil, Carol et pisong Talay, Tafok et pisong, Skras et pisong, Mangaleel et pisong ultmo, Ngaspasubdaload, Emertial mlamadungal sil sa madagay ngasew. Agidirek lalturgawal or Mersay Presley et Tiber, Mangalgem Raselby et Tiber, Lamay malngasukumam. Ngarbeed agim subdargawal, Dirata Aboet Lavern Mareb, Maserang Antonio, Remeldil Singewo, Ngotel Uehara, Maydarirg Uehara. Mayun sa agim subdargamiw libu Tomoichi, Ulay Tomoichi, Ma Edwin Tomoichi, Ngaspasubdaload, may madagay ngasew at ali mertial albul. Madakompmal masulang, yarubakal Dios bolamak ngaltangat tergi derogui. Etyang aspadelanges, rakamaldile la Lance, Siboy, Leon ngira alsaw, el ngalgela wadal adibu malsol, el moringira September 21, 2025, el ngia Sande el Sils, el di moringira bailged, el ngarangarbodal. Signed, rakamasik iged Shalom et pisong, Tulik Alfonso Diaz, Madrainglay Chimi Jonas. Subdragodal. Tiailea kalspadek nga kaluwadal adibu malsol, matar nga kara Merlin Tao malsol reirey, el masubdargawal ngir ekalbay Galisto Joseph, ngiramuay Adelino Santos, Oilal Ernest Ongidobla, Krakri
ay Samrael Samsel, rangalgela Amaredo ngimyong, rangalgela ngir aluy seruy, rangalgela dugor, rangalgela dangokla, rangalgela ri, mataloba at tongo gates, mamosub darbekal avada marangalga, ra ekalbay, may mamngasukak nga mamarangik, tialmong mangulubong la, al sungulang aligera, Lance Siboy Leon ngira alsaw ngiriyaw. Komral masulang, ya Dios lolmol malamakngal tangat tarigil. Signed, Wadal Adibu Malsol, Merlin Tao Malsol Reirey. Subdra Maldil, Tia Subdra Maldil, Loltobdriar Mulbay Galistus Ngirturong, sa Armidal Jeffrey Olgaril, Matkula Udal Bormental Tul, El Murarowil Admam, Rakamaldile lang algela Wadal Adibu Malsol, Ralans Siboy, Leon, Ngira Alsaw, Ngira Rorwa. Kelgamaldi ringigal ngalga, amlamotorgo kol morngira September 21, 2025, el Sunday, el di morngira ba el ged, el ngarangarbo del rabalur orior. Magim sudher tirgal admam, magim gaw adal ad, el balduk lang clear el mo may madaalim edgay nga sewer tial el bul. Dirungul bay sariyang timul marangalgel. Rangalgel amle dirungul bay danglay et pisong, raway igasa sa marangalgel, yugiwo et pisong marangalgel. Rangalgel amle dirungul bay aryong ringi dreng agiwo mangira kasaw rengil mosub dar bebi ramiu rangalgela abina et pisong raflebin et pisong mar bebi rakaw rangalgelam le iar kaleb olgril ras armidal Jeffrey olgril kayukle che olgril maserang Jennifer olgril rangalgela serang dolmers ra iar lighter dolmers elendar ngulbay mar bebi ramiu marangalga rangalgelam le dirungulbay herdol ngir turong ranungulbay galistus ngir turong mosub dar bebi ragaw. Rangalgela dira terang mogogil, ra Ray Obak, mamadraygegang Larry Brigul Mamis, mosub dar bebi ragmiw may madray ngasew. Rangalgela igasang taltul, ra wadal adulay taltul, matkula udal bormen taltul, masaburo taltul. Rangalgela mlerungulbay Brigul, ngiru albath, ra enita et pisong, matareng lora damay, marangalgiw. Rangalgela ngir babul, ngiru albath, ra Robin, ma Ernest, mar bebi ragmiw. Rangalgela siksay ngiru albath, rakabay siksay, mosub dar bebi ragaw, may madray ngasew. Rangalgela rang ol, o rawl, ra kasuyugi rang ol, mangir abab rang ol, marangalgiw. Rangalgela marungal o rawl, ra Agnes, ma Blanc, mosub dar rangal, may madray ngasew. Agidire kalmusub dar Josefina Antonio, marangalgem, ertel albula. Rangalgela klolvil ra aged, rakukumay umayan, maadal balu madara isaw ra aged, mgaspasub de may madray ngasew ertel albula. Rangalgela osaw ngirong hotel, abol sabiw, may madray ngasew. Rangalgela sikyang, beesel at, ra Herson, rairi sualavaw, mosub dar bebi rami ertel albula. Rangalgela dirabab mga yolt, ra Law Isidoro ilamalong, mosub dar bebi ramiw may madaali medray ngasew. Rangalgelam lerungul bay yalab, dirayrung didarungul swalavaw, mosub dar bebi ramiw may medray ngasew. Rangalgela ongalib letem, ra Speaker Lucio Obacarbaw, mspadi o adam ra eeri may madaali mertial albul. Ngalgela katosang ngiru albath, rangira awes katosang, rangalgela dugor, ratsyoko, ma Frankie Lucas, may madakay ngasew. Rangalgelas masang, ra Adeline Ringang, mosub dar bebi ragmiw. Rangalgela yob, ra iyong laben yob, ma Ebil Abbas Marigold, mosub dar bebi ragmiw, may madakay ngasew. Rangalgela talmatang, rar akamul, ma Teresa Lilaw, mosub dar bebi ragmiw. Rangalgela ngira ite, ra adalbay ra ngatibang, Efraim ngira ite, mar bebi ragmiw. Ngira kabaw Andres Madraisaw, kimoltur ragaw, elmea rangalgem rasyer, mapoli, magim aalim mertial albula. Oligor kaswaw, le Senator Stevenson Cuarte, mosub dar bebi ragmiw, may madakay ngasew. Ang klam nga tela sub daw ul, marangan nga adamam, eldim lang lobas ang clear, mdedaes, may madakay ngasew. Ang malbato kam asang maser, mabolakal sa beem may, ang maldiwngil basul, edidagalat krang lungu. Signed, rangulbay kalistus ngirturong.
Subdra kamaldile la Pauline Ina Rivera. Tia subdra kodal la loltobdringia gerel ta'dib Timothy ngir dimau. Ibdul raidong al Adolf the May. Ngir etet Norbert Yano. Paobakalol Peter Napoleon. Rakodale la Pauline Ina Rivera. El ngalge la Jose Rivera. Mainglong udui. El mlosme ersera August 25, 2025. Abadenge lang aramor. Ag emlamotroko kul motuab dara sarude el September 20, 2025. Ra 7 a.m. El di malmal moramal gayo, rabli la raklay bawo ngirmang, mga maldilal mo talyalsil, emo madakla. Magimasubdar adama mal nga regal balu, mabol sa baiw, may madaalim edray nga sew. Imali, gagimasubdar gawal, malek teruworong ulbay, mamosubdar adad marangalga. Ngartmaw, yagimasubdar gawal, dir ngar kabay Paula Holmes, mamosubdar ngalgem. Ngiwal, yagimasubdar gawal elender ngiram kati, dilptu ringang laol, mosubdar ngalgiw mar adad. Ayray, yagimasubdar ngalgra urabaw, ragegril ta'dib al Timothy ngir dimaw, wadal adra urabaw, Ines Santos, dira asbar, Karen Kohama, mamosubdar baby ragmiw mar ngalgiw. Agidirek masubdra Loyola 12, Julia Ringang, mosubdar adad mar ngalga. Agidirek masubdar kawal Tracy Lilaw, olingit mosubdar baby ragmiw. Orior, agimsubdar kawal iadri bugol Kioni Saal, mabekaldil kuye Belelay, Anastasio, mamosubdar adad mar ngalga. Agidirek masubdar kawal Senator Hokons Baules, Dilwang Amraya Baules, Migo Grace Yano, Sabrina Osilek, manalgelam lengir etet, el ngir ngarwang, Ratina Makubari ngiray galaw, marangalgela dira or mokol, olangit mamosubdar bekel adad marangalga. O sisil subdra kodal, amuradil sa along Gloria Warswick, mamosubdar ngalgiw, may madaalim medray nga sewertial alabula. Ay leak letogubet sel subda, amurangalgelam le ngiripkal, mga isang ra Lilian Aludong, mamosubdar ngalgem. Agidirek masubdar ngalgelaw Eriyang Blesam, ra Henry Blesam, Mapaskwana Blesam, mosubdar baby ragmiw marngalgiw. Agidirek masubdar ngalgela Ulyalang Rivera, mosubdar ngalgiw maradad may madray nga sew. Agidirek masubdar ngalgela Olgaril, ra Emigo Ngiramrang, Matonna Sokok, mamosubdar baby ragmiw. Agidirek masubdar Dirturong Hiroko Sugiyama, Rosala Masami, mosubdar baby ragmiw. Agidirek masubdar Rimu Dominica Ngoriakla, Matarngira Miriami Saal, mamay madaalim edray nga sew. Adirek kaltugubet sel spadela ibdul raidong Adolf the May, amora obakal ol Peter Napoleon, mangirngat pak Nambert Napoleon, madilt pak kay Gobedor, mamosubdar adad marangalga. Kadirek kaltugubet sel spadela ibdul raidong Adolf the May, el morangalgela Korey, Rawadal Ad, Ramalong, Vicky Ganay, mamosubdar bekal ad. Direkal tukubet sel spadela ibdul raidong Adolf the May, amorangalgela ngaripkal, el ngarapkulatyul, mamgaspasubda, may madray nga sew. Yakmal tukubet sel spadela ibdul raidong Adolf the May, madil ibdul Sabet Rivera, amorar iyong maebil iyong ekmalolngit mamgaspasubda, may madaalim edray nga sew. Padangela Paulina Ina Rivera, amotuab dramor gratuta ra with el clock matedob 7:30 a.m. Rasarude el September 20, 2025 el morabli la raklay bawong irmang al ngaramal gayok mga maldil el motalyal sil sa umalakla. Malbato kasi matirgel model sa baridel may didagalat karang lungu. Kompal masulang ya Dios lolmol malamakngal tangat targi darokoy. Signed Ibdul Raidong Adolf the May. Subdra maldila Paulina Ina Rivera. Tia subdra maldila la Paulina Ina Rivera, lagtobdar ngiya ngir nga sa Leo Rulu Jr., ngir ngat kabuy Paul Lacobong, may sokoli Augusto Rungul, el morarokoy adamam rapabal daw, mayol daw balkmo. Akmaldile la targid ra Paulina Ina Rivera, amlamot rokol morngira sarude September 20, 2025. Abadangel ngigal targid at tuwabdra Palau Funeral Home ra el klog matedo bara tutaw 8:30 a.m. El morabli la raklay bawong ngiramang ratrang el ngara ngarmele rabalura malgayok mga maldil motalyalsil se mo uragid. Agi olngit rarokil adama mal ngaray galbek kalbalu mamay
may madaalim edray nga se wertial albula. Mangar along rablay rat mangal ap yagim subdra obak rayabul Lorenzo ngira molaw madalala bulay kiku mochimaru mamosubdra bekal adada marangalga. Agi direk misubdra ebil ralay mariar ur marbebi ragaw mamay madaalim edray nga sew. Ngiwala gim subdra dil se ay ungil rungul lakobong wadal at takako rulugda ebil at po sa Vicenta Kalu, Ruth Ngirmang, Violet Ngirabiyang, Suset Kiosi, Lorraine Clolubak, Turang Kiosi, Michelle Balbey Ueda, Melissa Ueda Sumang, Ivan Ueda Malsol, Augusto Rungula, Ismail Rungula, Frank Rungula, Dave Ueda, Dwight Kiosi, Jeff Ngirarsaul, Tony Ngirarsaul. Agidirek kalmasubdar ngalgelamle Ngiratoluk Yob, Rachem sa marbebi ringi. Agidirek kalmasubdara sa Argabur Denis Mad marbebi ringi. Augusta Sabo marbebi ringi. Agidirek kalmasubdara Noay Doong marbebi ringi. Marngalgela Mersay, Ra Rosemary Mersay, Mahermine Mayer marbebi ragmiu. Macdan Keorung, Anabeli Alfonso, Matilda Silil, Carson Silil, Aisley Ngawakla, Mama Creos Silil. Ngesara gimsubdra Ngirarmoy Miss Saito, Ma Bruce Ngirgutling, Mosubdra Bebi Rakaw, May Madakay nga Sewertial Albula. Ngartmaw agim subdra Korang Fisher Marangalgel, Ma Jeffrey Alfonso. Orior agim subdra Ngiray Galaw, Francisco Gibbons, Miray, Diraprak Elisita Morey, Mangirasu Gregorio Ngirmang, Mosubdra Bekal Adad Marangalga. Taamding agim subdra Kaltngul Rabey Uduy, Matngasik Risong Saito, Mamosubdra Adad Marangalga. Ngarbeed agim subdra Ngiraybu, Mamleey, Mosubdra Adad Marangalga Raybu, May Madakay nga sew. Palilyaw yagim subdra Idare, Maobiri, Rablayra Luwil, Mosubdra Bekal Adad Marangalga, May Madakay nga sew. Ang mga tela subdra ul, mar adamamal mlodyak al madungang clear, ilakal mo makitarang miw, mautakang lalmay, madaali, madakay nga sew. Yakuk mlodyak al sabarir almay, adi ungil basul, edi dagalat karang lungu. Kompmal masulang, yarubak kal Dios lamak nal tangat tergi the rokwi. Signed, ngiring S.A. Leo Rulug Jr. Subdra Maldil Raina Rivera. Tia subdra loltob na ngir opkal Nelson Masang, mga dawil Rusyang Timarong, Maisoli Augusto Rungul, Rablayra Etumay Ngiwal, El Morar Adama, Malngarabab, Mayol Daw, Maorior mo, at Targidra Ina Rivera, Amlosmer, Mabadingelang Aramor, Emlamotrok Motuabdra Tutara Sabadong, el September 20, 2025. Akmaldilel Ngigal Targid, Adimor Ngirablila Raklay, Rabalura Malgayok State. Malway say, agimisub de olngiter tirgagi del gimgawad, mamgaspasub de may madaalim edray nga se wertial kamaldilel ngigal targid Raina Rivera. Mang esar agimisub dra ngir oirem asam masang, mawadal adal hiroko hidewo, mamosub dra bekal adad marangal kar oirem may madakay nga sew, ertial ulbong lal el sungul ngigal targid. Ang gaklaw agimisub dra obad, el Ismail Sungino, mamosub dra bebi rigid, marangal ka, may madakay nga sewertial kamaldil. Ang artmaw agim subdra arbadul raged, alrungul masahiro, mamosubdra adad marangal ka, may madakay nga sew. Direkal masubdra ngedrong Ulysses, may madakay nga sewertial kamaldil. Ang ramlunguy agim subdra Karete Williams, marangal gelaw alyay, rangira sibong, Lakyus Malsol, maodal ramayreng Malsol, mamosubdra bekal ad, marangal nga may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra ngalgela Heinrich Ngawakl, Ra Oscar Heinrich, Marcela Heinrich, mamosubdra bebi ramiw may madakay nga sew. Himalig agimsubdra ngalgela Joseph Ngawakl, Ra Antonia Joseph, maodaray, El Marigo Joseph, Mangirawa at Jesse Joseph, mamgaspasubdalo ada marangal nga may madakay nga sew. Ngiwan lagi masubdra ngalgela Dirayngas Masayos, Radeliget Masasinge Arurang, Madire etay koreti erbay, mamosubdar bebi rami marangal nga may madakay nga sew. Marangal gela katosang rimir, Ramario katosang, mamosubdar bebi rakaw marangal nga may madakay nga sew ertial kamaldil. Agidirek kalmasubdar ngal gelamle ngir opkal, rangiraybay uduy, rangiram Marcos Domin ngiraybay, Mangirurior Bernard ngiraybay, mamosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar ngal gelam malil, Ra Olive,
Prosefin Melil, Mangaspasub the Load, may Madrangasew. Ngira Derbe, Sabo, Bultadab, may Madrangasew. Isokali Augusto Rungula, Pasquana Rungula, Mosub der baby Ramiu, may Madrangasew. Agidirek Masub der Augusta Bultadab, Mosub der baby Rau Marangalga, may Madrangasew. Madebora Waili, may Madrangasew. Agidirek Masub der Carson Silil, maodal ra Annabeli, may Madrangasew. Agidirek Masub der Ngalgela Tamol Teo, ra legislator Manase Tamol, Yosia Kubari, Nathan Tamol, Ari Tamol, Mamosub dar baby Rami Marangal, may Madrangasew. Adirek Kalsub da Murangalgela Ana Timarong, ra Ronald Timarong, Mamarseri Timarong, Tiandek Timarong, Asaria Timarong, Marolmi Masayos, Marangalgela Kaptot, Rahiob Kaptot, Mamosub dar baby Rami Marangal, may Madrangasew. Oriora gimsub Marangalgela Bandamar Ngawakla, Rakaray Gamsek Chin, Mosub dar baby Rakaw Marangalgem, may Madrangasew. Agidirek Kalmasub dar former President Chanson Toribiyong, Maodal Rarod Asmus, Mamosub dar Adad Marangalga, may Madrangasew. Agidirek Kalmasub dar Ebil Rulug Naomi Uweki, Mar baby Ringi, may Madrangasew, or Tialulbong Lel Al Sungul Ngigal Targid. Marangalgela Pedro Ngawakla, Ra Veronica Pedro, Maualio Calvin, Other Day Pedro, Mamosub dar baby Ramiu, may Madrangasew. Magdalena Georung, Marangalgel ra Aisling Awakla, Eleanor Doser, Jermaine Gitalong, Clint Gitalong, Joyce Georung Morgan, may Madrangasew. Heidi Yo, Mosub dar Adad Marangal, may Madalim Edrangasew. Direkal Musub dar Augustin Masayos, Mudalong Salvador Telams, may Madrangasew. Atokubet sa Espada, Mortiriel Adamam, Almlodia Kalobas ang Clear, Mosube se may Madaalim Edrangasew. Kompmal Masulang, Adios sa Malmol Malobanged, Maknal Tanga Tergid Rokui. Sain Niropkal Nelson Masang. Subdra Meldil ra Pauline Ina Rivera. Tia subdalol tov nga Raklay Rafael Bawo Ngirmang, Maevil Raklay Mitsko Walter, Maisokoli Augusto Rungula, Mangiram Rokos Domin Niraybay Alkmo, Mlamot Rok lang Meldile la Targid ra Pauline Ina Rivera, El Ngalgelam Lamo Dibus Radlongled, Ra Inglong Jose Rivera, El Morngira September 20, 2025, El Sabadong. Akameldi lamlamot turgok, Len Morngira Blila Raklay Bawo Ngirmang, Rabalu Ramalgayok. Mabaldo la 12 ra mortuary ra 7 a.m. ra tutaw el moray Iglesia ra Katolik ra Malgayok, morabli la Raklay, mga meldi len motalyal sils, momadakal ra odasong ra wudas, rangargesewang. Magimsub ra gimgawad, magimgaw gablil, ertial albul. Maorior, agimsub ra rubas a Gabriel Adalbay, maoob Rahel Beesarak, ngaspasub de may madaalim ertial albul. Agidirek kalmasub ra iyungla, maebil ra iyungla, may madaalim ertial albula. Ayray agimsub ra ebil raklay, moded paules, matuarmel rani ngira aryang, ngaspasub de may madaalim ertial albula. Ang esaang agimsub ra spis Valentino ngirgiklang, maawadalat takako rulugda, ngaspasub de may madaalim ertial albula. Ang esa agimsub ra ngirakabaw Andres Madraisaw, maawadalad Ilong Marsil, mosubdrar avad, marangal nga may madaalim mertial albula. Ang rar dagim subdra mother nga bu Tamir Masaw Jr., Mamlee, Barbara, nga tabalaw Iskawa, ngaspasub de may madaalim mertial albula. Ang ralong agim subdra of adal tabel, marangal gra orugil, may madaalim mertial albula. Ang ayang lagim subdar the orig simang bandari, maebilong ngireng takawo, mo subdar adade may madaalim mertial albula. Ang ramlanguya gim subdra other edukla, mo subdar adade may madaalim mertial albula. May maliga gim subdra ngirawaw at Chesi Joseph, maodray Marigo Jackson, mo subdar baby ramiw may madaalim mertial albula. Mablilyaw agim subdra ngirongor Doroteo Nakata, Madilikleb and Mary Solang, mosubdar adade may madaalim mertial albula. Agidirek kalmasubdara, armaa sa maruptamaw, marangal garawuda sa ertial gamaldile la targid, ra Pauline Ina Rivera, may madaalim,
edray nga sewer tel alabula. Mang ayang lagim subdar opakrusong teruwo tiyogay, maodal ad harumi inawo, mamosubdar bebi rami marangal e may madray nga sew. Mangar along agim subdar rangalgela nyoko klol ad, masenator karay mariur, mosubdar bebi rami e may madray nga sew. Ang rar agim subdar Severino Ikea, madirnget edong hinya uehara, mamosubdar bebi rami marangal ka. Direkalspada lang ngalagay lariro, rakay triro, ma Florencia ramaliga, mamosubdar bebi rami marangalig e may madakay nga sew. Ang iwa lagim subdra wadal adra nga malas, baysa ngiramayong, marbebi rakaw, marangalaga. Ma esperanza malil, masef malil, mosubdar bebi rami marangalaga e may madaalim e dakay nga sew. Mangiramragos domin ngiraybay, manana ngiraybay, mosubdra rangalge may. Maisokoli Augusto rngula, mapaskwana rngula, mosubdra adad e may. Ma Lorenzo Malaytaw, ma Maria Tomas, ma Governor Cisco Malaytaw, mosubdra rangalge may. Agidirekal masubdra Eriu Crispin Termetet, ma Maxi Tayma, ma mosubdra bebi rami marangalga e may madaalim e dakay nga sew. Ato kubet silmora rolmi ti Masayos, may madakay nga sew. Amal gayok, agim subdra ebil reklay Mitsko Walter, madililaw Siska Sakuma, mauligong Policarp Basilius, mamimong Aaron Basilius, ma-Senator Lenser Basilius, mosubdra bebi rami marangalga e may madakay nga sew. Paslisa tarkong, mangirat talbadal St. Andres, maebil adalbay Valeria Toribiyong, Masalome Kirk, mosubdar bebi rami e may madakay nga sew. Maorib Kinsiano, mosubdra rangal gratrang, e may madakay nga sew. Agidirek kal masubdra rangal gra uulado ko, rakamadal Benedict Talay, Ogardeo Patrick Talay, Machulita Talay, mosubdra bebi rami marangal nga e may madakay nga sew. Maadalbay along Talay, maaloy siya paloy, marbebi rami marangal nga. Ang esar, agi masubdra Kamerekla Sakarias Siangaldeb, ma Maria Basilius Agitaya, mosubdar bebi rami marangal nga e may madakay nga sew. Ngingas e suko rulog, malolita gaspasubdalo ad e may madakay nga sew. Ma Vitalis Basilius, Makorkas Basilius, mosubdar bebi rami marangal nga e may madakay nga sew. Ang artmaw agim subdra nga ribong Lomisang Andres marangalgem, may madakay nga sew. A Orior, Antonio Lomisang, Mamisya Orum, mamosubdar bebi rami marangalga. Matyan Gabo, Masiki Kasoley, Masilway Silas, mosubdar bebi rami marangalga. Mangiru Sekluk Teodor Oro Igeda, Maklaret Rulugda, Makalbid Igeda, mosubdar bebi rami marangalga e may madakay nga sew. Ma Warren Kumaychi, Masabet Oserda, Makonstans Kosiba, Ma Wiseman Kumaychi, mosubdar bebi rami marangalga e may madakay nga sew. Maayano bayay marangalgem, matareng alel, mosubdar ngalgela aigo, e may madakay nga sew. Vivian Rivera Adalbay, mosubdar bebi rakaw marangal e may. Tuloy Brel, mamotol Brel, mosubdar bebi rakaw marangal e may madakay nga sew. Marangalgela Raymond Uloong, marangalgela Ngiray Madoyu, Hermino Olgaril, Rarolmi Ikea Ari, Mangiray Luz Ikea, Maroy Ikea, may madakay nga sew. Diralev Lucia Yano, Maaldrin Talay, mosubdar bebi rami marangal nga. Alen Takada, ma Aileen Pascual, mosubdar bebi rami marangal nga. Ilablu Chef Olgaril, Makayuk J. Olgaril, ma Minister Jennifer Olgaril Orum, Madarlin Oyal Olgaril, mosubdar bebi rami marangal nga. Ma Brutus Bruno, Matobel Tuur, mosubdar bebi rami marangal nga. Sela Sakuma, Matyan O Ngiraget Jr., mosubdar bebi rami marangal nga. Peter Miguel Maverna Paulis, mosubdar bebi rami marangal nga. Cordon Obokatang, Makyari Obokatang, mosubdar bebi rami marangal nga. Madiraybay Benita Darong, mosubdar bebi rakaw. Ma Cleaver Philibert, Ma Luisa Kumangay, Ngaspasubdaload. Ma Kingsley Antonio, Maklabog Leiter, mosubdar bebi ramiw. Ma Rosario Skilang Hindenburg,
ma Bernadette Bells Matul, mosubdra rangalga. Agi direk el masubdra presidente ra Senate el Hokons Baules, ma Amray Abaules, mosubdra bebi ramiu may madaalim edray ngaseu. Uel Felix Minor, ma Estada May, mosubdra rangalga. Marubiang Hiromina Beyama, ngir etet Sriderio Rungulbay, madirangargiu korang ngarablaku, mamosubdra rangalga may madray ngaseu. Madakom kmal masulang rokuy, yakikmal mangiragmi war bebi ragamam, mamay madaalim edray ngasewer tel kamaldile la targid ra Pauline Ina Rivera, rasarudel September 20, 2025, rablila raklay rabalura malgayok. Kompmal masaul, ya Dios lo maknal tangat targid rokuy. Signed, raklay bawo ngirmang. Tial subdel mulla rengstringi adiagal spedel ma diagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul topderngi e haraorngi ko mal mesulang Subdra Godal. Tia subdra Godal loltob niya maligu el sa uwas, raalul tarong elis, oligong dabdeb mongami, sa alyang damruk yalab, madras kalsol Darius Elis, madra abab Eli Masay, mageri mereb, el masubdar bekal adma marbabaldab maorior asum mereb lodak, amlos mera August 25, 2025. Makamaldile lamlamot turgokol morngira September 20, 2025. Abadangel amotwab thersel tutara al clock, el mura oigul center rabaluray ray, mga maldil mo yatasils, etwab del moltab rabli rangarmi del talsigang, emomdakalo banggel adamal ra odosong rangarmale rangarmid. Magimsub darabekal adama marbabaldab maorior, mamoytita al sangmiw, may madali medray nga sewertial elbul. Mga along agim subdray adray rikl Pastor Albert Maldangsang, Rubas Subadyang Ubday, Chegor Yung Maeriga Emmanuel, Momosubdar Adamarangal nga may madaalim medray nga sew. Ngarar darablay rangar adok, agim subdra karay madilbugd, ong truy at yow raklay, Sabina Termetet, Celine Raklay, Philip Raklay, Marangalgelaw Ngilreng Ramot, Ratakriw Salvador Ramot, Helen Ramot, Malegislator Saburo Ramot, Mamosubdrar Adam Marangalga, may madaalim medray nga sew. Ngaramida gimsubdrar yung Benjamin Yob, maebil ra yung Dr. Ulay Otob, Abbas Paul Uwegi, maebil Abbas Patildes Kiomasa, mamosubdrar adad marangal graw elgiyukl, may madaalim edray nga sew. Matpabrang kaswaw, legim subdar adalbayr kaswaw Harry Fritz, Marimu Dominigang Oriakl, mamosubdar adad marangal grat matpap, may madaalim medray nga sew. Ngar amay rablay ra oklang, agim subde olngitra obadro uld berdong, obadal dil dedi troli, mamosubdar adad marangal gar oklang, may madaalim medray nga sew. Ayabuk lagim subdar kaul rangem Sebastian Andreas, maudal ad agemi Anderson, mamosubdar adad marangal may madaalim medray nga sew. Mga ribukol rangar beed, agim subde olngitra kaul li ad ribukol kyoni saal, mabekal dil kuye blelay Anastasio, mamosubdar adad marangal grang ribukol may madaalim edray nga sew. O sisiul subdra kodal la murablay raklay rang rusa rayray, lolngit masubdar kaul tu Ermel Rani ngira aryang, mamaasal ebil raklay moded baules, mamosubdar adad marangal graklay may madaalim medray nga sew. Imli grablay rangar madangi